Odofo Emergency Ghana TV so na me de wa bai na ene yebeko tech akọhe tech for stories no na stories no eya na nkranhye kakra wom ohun omutumi ma motivation words bi ansa na story na ba na fe stories bi wo mu achese eno no wuti a ebe mu aya hweyie ebe mu ahwe ohun su yie because na omankasa nso tumi the story bi a asi obi abrabom ewo ba bi etumi ba na akoye se in case ukra no wadwi ni ho so na obi na pese oye osisi uni ade a na wadwi aba ho so enu nti ye ko tech na nsem bebre na asisi ho enya story ba akopɛ enya mienu story ba ya miensa ne ekeke ka ho ene afutuo na me de bra wo nti onua yenko otek yenko he otek for program no na nsem ewo mu ne de anohye papa anohye because say obi beta tunya da wo say or give visa 1.2 billion amount na visa na fake no de brewo na enu akire no watwe na ontumi for original visa ma ono nso a wontwe sika no menua say wo hwe story na wutie ni yie e na obi amfa bi aniu ekwan a omde abayo na faso no menua enye bete ya menua what to say erade adome ho ye pa good ade asem na de waba manim ha na wie asem de ma ba ha me se metu kwan na menya menua be ma bi a odi manim na so onim obi a oye akwantu ehu edil anase oye hu adwuma na ne bra bi kura nso no sa nipa no bi ama no enti o introduce me ma sa nipa no na ye sha asese ye hu adwuma timfiti ase no o ma me sende me document ema o ma me ya we say commitment fee a 18,000 say mitua enkane no 180 million 80 million eye commitment fee no ne chere say why wadwen say wo beye procedure na no eye no na osan so ma me ya we say program ni nyina no ye bewie bibia no na metua 1 billion and also 1.2 and umponsu depending on the current rate no dollar no dodo no the way siko na ebekire na ye nyina ye ti ase nto ma me send me document me passport na me Ghana card enema bia ebehia birth cert ni ade ebehia na program ni nyina nso no so oye wo Canada work permit ye nyina enim say si ano sanka wo kwa na wo ko school anke no ne ye simple me ye sanka me bi na emom no na me hwese school no me ni obi wa akire a se ba school fees ana se residence a nipa no ebetua ana se obe send me sika na me ye se o se adwuma ekwan wo hode a me ye adwuma ni mum na me kwa me de afaso na se metoa me disua so a me de afaso aye no so obeye enti December last year and I share process na say January 15th and I'm sending no 18,000 no and all the share say enti e wo mu na o ka kire me say obebuki appointment for biometric any interview na maba Accra nipa no a oye sa connection no enti e wo mu a me frɛ no mama me update o nya bo tre na me ne nkrofo na eye adwuma nti no emre no so a ye be frɛ na waba Accra ampa nso emre no so ye ema ne send me document I chere say bibia eda na kwan so say men fele anase men twa photocopy na men fambra Accra na edru ho a agbelempe edru ho na ye de akoye interview na biometric no na me yes a pepepe no ka chere me say men fa me passport nso enka ho na me famra ntimi sim me dru Accra na me frɛ no me dru la VIP station na me frɛ no so o baby enti me ma ne mre kakra ba be frɛ me na ba bia me frɛ nso kwan wa enti obesi mu anadwo bedru ho ahomache enti na sɛ me tena ho ama ewie mu tete na me frɛ no so ba be fa me enti ampa nso ofa ka na oba be fa me e ma ye kɔ ho ye kɔ agbelempe ho nti ye kɔ ye no metiti ka ni ma no obeje document na o ka se mi ntwa photocopy no embra na me yi ma no
no san ka che driver ni say on chain no mimpo de minim say o since our agent die ono ni mom ebekwa ko hu omo na se ne ebe ya queue bia ni bibia bia embem nti o ka che driver ni say on chain de enya ade bia ebeche na ese masan asan mechi akọ baby bia me free ebaaye ti driver ni tima almost 30 minutes o maaye be kwa wana no san baaye ase o ya rounds bi e no baaye na driver ni so open ntamako enu nti no ntia ne ka no nko no so onche nti edu baby na driver ni so ntia ne ka no tua ne ka no ko na me siye na ope joint bi o moton aduane ne ekotena na o se ekomodi me nam so me baaye ache anapamu nti me ndidi ye no to aduane ne yina yedi na so ye sorry pa se akoba ne sana MPP mpanyimfo bi ewo deal bi omo link bi abana no won join queue with the biometric no niwe no na visa ne beba eba ansana waba abeye connection mine no na e kan sa asem ne kiro sometimes no age me passport no akọ ansana oba be kansa nti e ho no nyamie ni mma e basa ma edin ena oso e ma de ye kan asem kire mu ayana ayana ne ma bi wo ho mo nhyada anti ase na enkrofo na enam omosoma mebeye adwuma ne ma okra no me ne o makasa mo mate ase ampa nso me send this kanama agent no mitwa na me dey send bra na enam ne so oni ni nua na oso oye biama no na me dey send omu nyina nti omu nyina no ya we nti o ka so no makasa no ni nua ne so oye biama no aye biama ne nkrofo bi kra omo so eya sojafo na ma meti ase so waye biama no de onim say na dwumadie ne tie nti bra no yes ano no say mentwen ebia ene ya kra no mbetimi aka se menkonkoye biometric no nti ye twen ya almost 5 ni ente obi anka no so ni aye di ade asa nti menko na me yenko na ade chia maba ana nti saa time no na ya wada efiada memene da ni nyina Mr. Akra mantene nka ofre na oso me wo tema me koya ade nti no ni aye die enkrofo ne yente o nka nti san ko latest by appointment ne by 15th May nti o say either say ending of May and I say first week of June visa ne beba na waba aba biometric visa de bedi nkian aba na waba biometric no sa pepepe na no amutumi ye ne sa ma ne yeye well odi mo amuti a mo ya akwantu ho adwuma no we dia mesra mo se wo je visa dia mo obi a visa ni tumi ba ansana wakwa akoye biometric ana ya asem na mebusa we ni idea oba Facebook na sia na YouTube na sia na wa comment ato de ama me okay ene ye dey enti me kra na me phone na say me wo hwa na ofre me ma send video of visa no say de abo o passport nim na aye ready nti ya hobo asa obeba akra no biometric no enam see you mate nti o send no first week of June enwumre nti o this week mu ya hobo na bra be biometric enam se mate ho anu ahya ase se o demand iska ena o memfa balance no enka ho na onfa sort omo wo inside no na omo ye visa no ho adwuma no so onfa sort na afidie maba be ye biometric no ena me send ni bi o san send ni say me san send no sesi anu ska kwa akodi ni ho 96 usika nyina akodi ni ho 96000 enka titiska no 960 million hey 40 million na 1 billion hey aka 40 million na 1 billion ena akodi ni ho aha enti na o ma me pressure yese enti no eba sa na pressure beda me so ameje bosia sa unim so ya ban adwuma omo send information online say bia pebosia ti na say no ni mum na ye emergency a metimi akwaje na megigi be free adofo nso ho e de so na me am sika tena ewo mu de 180 nya me de send no kane no enti edu ba bi no me frɛ no na menya no
na me frefre brothers na omudi manim so papa no say ni say na no kan ba me nya no akosi sen na omuso wetu kwan ba ko na ono no o se wo ye bia ma soldiers fo bi onimu omo no aye bia ma nkrofo no oso wetu kwan ti enche obete ne nka wo de nya abotre na msiyo no ma ye yinsunso ama ne bra na enam na suminim na nkasa no na oso ye bete ne nka nti omu ni mom enya no ba me fra enko nti omunya no no msiyo emse no wanya problem kakra nti no den ya ye bete ne nka nti o ma emse ne na nsan so se enan na mete papa ne nka no aba ne wanya case kakra na all solve ti hon me yemu sheme se die case na ama yente wonka nti ebaasa no na bra na nam ne so ne so wo mo chi no nti na madwuma em na se die nchie den ya chi na fa ho ne ade no muso enye problem den ya yebehu ne ewum tesa abre nyina na passport wo ne ho no aka kire o se visa naba okay enti e ba ya ampa se passport no me no ka se ikura no eda so wo ne ho enti wo twa video de ma video ne ye de video video a me din me passport se ne me de ma na pepepe a visa wom na ne ekoba ne se e ba sa no na me de kire me maame se onhwe ade ni nie no so owo maame panyini bia e one no ebo mpaye nkakra nkrenti me fan sende no 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 so wo nkrofo wo Canada ene other country a ono mbo mpaye nti onim de we omo ayi ni city enti me de sende no say there be we enye original visa na hwe we die na fa compare se eye pepa wakoje fake visa e de abowo passport ni mu en watwa ni video en wo de asende o enti besi nne sabre ya ye kasa ekura no o passport das o frɛ no me frɛ na onfa ko edu ba bi frɛ na so wo de nya abotre ma me na me ne nkrofo bi so one lecturer bi o Kenu University ono mu nyina na eye adwuma nti no obefrɛ me na wa send scan bi na ne eye me ya wo mu ni se wi ase no sometimes aya na we instant e can be kire wa wo pese udi a kire but nkrofo bi wa around a omummoa e ma wuntie omo so ebe yie wa ye bia ma we nso e ba ase ye a me hu sika nyina akodi akwa ne ho a me dabosia so a me sre ansa na medi no omu nyina nso ayi omuni bra na nam ne so no ni nua no ka che me se ofre papa no no asendi sika ni bi edu ba bi me frefre na no so mfa ofre na metike me frɛw eno ano no always papa no wa kra according to bra na enam no so no se papa no spin test na eba critical mpo a onim ni fie nim na dwumam nti obekwa akɔkyerɛ me saa de enam ne so no ono sese ya always ono ne wo se hwibekwai na ne bra ne so wa akra saa papa no a wono no so ye connection man a waje 96,000 na wakoye saa Canada fake visa no de ama on ye friend say friend good luck Emmanuel Asempa good luck kojo kra nso san ka ho Emmanuel kojo Asempa sanete oso ye sofo oso ye sofo kojo Asempa ne so ye sofo good luck kojo Asempa Emmanuel oso ye sofo edu ba bi America kra ma ne koye sa se mimi mu mai ni pabonini oye audio tintintin na okaseti ya me se mi nya botre na ono no oje madwuma ne se wo ye no ene bi kasa kire no se anka wonyai ene fan ko si hin no no antie na nti me hwe se ya azan na still na wo demand this ka na me de tag ne se ne sa dia adenti na wo ma mi nwie bibia me biometric no na me nwie bibia na me mfa balance ketwa na aden aka ne mfa nso so e se ne abedi ho no Christ ka kese a eso echen ne e wo me ho no still na me de sort o mu inside na me se ne pam no cham no jai famsika mama illegal sa ube holdi obi kura passport wati ase enye ne kwa so na anu akwai na na ho yi a ye kochi ni free ni held out so ono nso se nkran ya trantwie se ya bia o
ɛna saa agiri gogo la lai say ya ɛna ɔde bu amanfo good luck Kwadwa Sempa Emmanuel when you miss call if you take ha okay meba one dey asem we yachi 960 million yes kaketwa 960 million na when you says ka we won fan Ghana ha mo business what they call Canada akwa dey ha ya dey say bomo anka me de bet na ha ya adwuma sanu dwuma ai amanfo so ji amanfo skapa na 960 million won kwa waje wasa akoye fake visa na dia abo passport mu okay for wajai na yen hwe de tie na jatara akra good luck Kwadwo Asempa Emmanuel wa friend impredo say oba ha September ni no oba nti ene ne start di sanko won free September na DBC October ojitu mu se awurai passport won ho one waye fake passport ye Canada visa fake e di amano awurai amane 96,000 Ghana cedis yes so the mano agiatum sa ojene nyina atum okay enti ne krakra ne se ye pese ye ni nyina be hia wo fia enti ye shebre edru ho ye marai ba edru ho no osaka bibi foforo se sika na se so otua ojitum se ne 96,000 no na wan fa mbom amfa amre no ojichim ne de ma no passport no so won ho ekwan ya obefa so odi sika ne be ma no opese oni ye nhihye na oba is can tua na no betua nti ono no ye na payment plan e de amaye na e de amawure yi se ranji tuma obesha ase na watua ne sa de amam okay na ese yate nti e ho na o send e bibibre se abaya ya account e won ho nti opese ohu se obetua nti obestart ye tua sika no 10,000 to 15,000 emu baako ana obesend ya amawure ya ansa na afa ne schedules na wahyehyɛ no ono de amaye na ye hunu se ni ebesia ye no ti wo de ba say first one we tia 10,000 se ebi kra na abo na ye se ansa na ebeje sanse hye ye we atom no oma bi oma ye nkura bi oma ye bi nkura na ye hu se sika ni bi nie na ye ni awura na trase aka o hye dada ne son o je maami account o ye so de betum wan fantum eno waka se ehye no October 30 October ending or the 30,000 beba e buy or the beba ama sesi a watua sei bia ne ho a watua kapre kra the free one or this anhye buy no or yes or the checks wo tretre postdated checks the abrayen na the amawure o de ka ukutua o the postdated checks na ekutua asemu edru ho na o de aba nti o yes anhye de ma ye no ene yesi yesomu a enye yi o ma yen sanka bi na afi no sene o so obehye ne bosumi bia no obesende de aba be si yen so na ye de ama awurai e free ho e be sisa bre won fa ye ko biem o frɛ na ekɔ e frɛ na ekɔ sisi ya ye ba be din ye be din komo ye na me send ne message and o be reply ye say o ye sorry say sa de we nyina akoso enti sika na atua no betua oni me say ye delay die na say ye be fa ne say ye nimguase na obegu no ho a obetua na me say ye hu ne say no krenim okay tobo oba de achia me mo ma ne metena se na ometo penino entwinum no omfre good luck Emmanuel Kwadwo Asempa se ompene ho asem a sebe sika ehodwo eni edie de ho nwono yanyini odi amonhwe omo eye connection for ho na omo ye omo adwen se onum bebu amanfo ye the first mame onum bebu amanfo odi emo amonka kan mani na monhwe omo wieye obi a wo ye na adwen so ye connection man no ono de odi na adwen na be ye connection no odi bebu amanfo entu be odi weka eye anini aberansa keni ato ne office ni mu eye amonhwe wo omo wieye se ye ya ye ka sei Emmanuel Kwadwo Asempa se wo mpe sa wieye ni bia ababa akuma wesi so bonepra ni sika honyo ye ni sika ne honyo
akoda ketua nkwajeje bosia ndi nanim nemre isika kwa 1 billion 96,000 Ghana cedis wo waje atena so na ade ye wakesesem na ono de nka fake passport no ono antumi design bi nya mfa mum no nko mfa nko na se ye be kye no ho ange nche no wa wo yes ade we kura no enye criminal emfa mawo se betwani ana se ukoyi wo na wa wo ne ho a ye de ne pam wo enka tete no ye twitwa abe ne man no ne akeka bom de sekan ya paapam de ahoma kyekere ne ye de asoja ne ye de akohuahua enti enei good luck Kwadwa Sempa Emmanuel tani we na wo ba de eso no wo de behuahua na wo de oye bema tena ho ye beto atwene mu entuntwene mu no eya wo honsam a yesen kwa akotwe ba eni wumfo nyini ahodo a ekura ye nyina ya ye de begu afidie ne so amatiefu ahwani nyina akoba bia mu obi ahunu suban tina meka kire se na de tani no ye de behuahua ene ye mfa mfo nyini bia ntoso ni nyina nso ye nyawo fake passport now visa now ye ma again no ni nyina nso ye nya ye ne Canada fo bi no mo e de a compare hu se wo de na wo ye ni fake straight wa waje atum se wo di payment plan e ba afedi atua wa se wontua krache you are going the wrong way na nse ma mi bi ye bi sa krache ne sha se wotua ma bi se scan onye o penisika na se duru wa krache na be ba bitua o san return e krache ni sika ma no onu obi ya de ho no ye sa de we ya ma ye mo show oba de o ye mo show kra abrofo ye kan say we am show o ye mo show chichim na moawo ye sa o ye mo ye stomach show ye to say usuru nti afraid ti en kamum stomach afraid o ye mo show well em farisa eno ye na say stomach fire. Okay. Eshe. Enti yemfe jane ntum. So ta ka fire so ata do nsa bo. Bobo. Ti stomach fire. Ye masho. Say jana so. Eshe wonzo. Eshe awa na beba. Me ba ma menton me dan we nwie. Afedie watufo. Good. Enti bi wa no. 2015 oba wo sister ba ewu Kumase ene ye dai. Say me buy no na me nye adwuma for that time no. Okay. Na me sister only meeting of friend me say membra na me beboa. So be wo 2016. So wo mu wie na ne kunu kwa han dan foforo e wata so man so ma na mo kotena ho. Na oja bebe o han no. E mam na me meet ho. Ti 2017 na me kope adwuma e wo campus. KNUST. Nti emu wonu mi ye adwuma no kakra mi boss na me ni ye adwuma no na ontua me kaye ti me se me je ye adwuma me kotena afie ti ba nsa na miniske bia wona ode me kanso na me ba se me ba beje mi sika wo me boss no ti me ba enu na me tetu me boss ne nkasa me enfie mi onfie mi ti mi gina bonto sa na me koshia boy bi ye friend Kofi Apia ana se capture Kofi Apia ana capture pachano ono na akushia no pachae brana ugina hodin no o twen dia o boss be ba beka ene o ba wo nchen wamba me nchen no ye dey kasa si ho one ne nan fofo o kama atewe no se me beka no mo ye nye fo na ye mbo kasa no tuwa ha kasa ye dey snook die nipa bi na wo mu na we bo chimni say na mo mpa no bi picture mame na kasa ne brofo ye say kasa ene e kwan a be fa so a be nya bi no Kofi fa so mo mpa kasa brofo na mo fa nhwe picture okay enti wo ko kasa to aso meneno ena nanfofo no na ye boy ti wie na oje me number sa 2017 mo na oje me number yanti enka be November December mo
na after started say communicate ya de ba 2018 after my sister baby meteno kote ho no me time aso so already there me papa baby tina and e dwon so me koye no so no man shade nyi skasa nti me fa mo amakom baby wa nkofo bebre dan ba ko nkofo bebre gum ti week na wetua na me kotina ho bi edaya ni padodo dem omo ye bibi sa wa amakom ho ni padodo ne da ho oh okay enti mo ye adwuma na bosome so a ya juiska na mutua ne say week 5 cities week 5 cities wow okay to aso minim se o hodia tremi busa amakomfo wa onim bibi sa no afremi aka kire me to aso tim kotina o te wonum na mene boy na yegoso ya kasa ni we bi na akoboy ye no we bia na wo bo brofu din be kasa na okay to aso na mene ni ye nti wande bi na friend say membra ne ho atonso ti atonso na me ka che ni say ba me ba no miniske bia wo me ho no so de some of I see this amen fambra to me ba ono be ma me skana me de aba and see okay for the first time I me ko shiam na me koye kra me be hu no a ono angese bebia no tenye ho no first day no na me koye o de me kona danfo dem e woni yanyeshi bibia nsi na osha na nko pe bibia ye me nimu de okay na won so na wunya bibia nka obeye okay I wanna down for them and a year day ti e wonu me na ye wie na okojam no ma me 10 cities obi a wo de 5 buy no and o ma wo 10 cities waboka na me de koye still na yo na mi still na mi nyedwuma metifie na mi konya edwuma bi wo afon kwanta wo awon edwuma wo omunu aduane bi wo na mi koye bi kakra so kacha me se bebia me ho no neni njem asenkofo bebre ni ade no ti me mbra na me ne betina wa atonsu o ma me fie o na me si okay wa boa me e ho de me ni so se wa kokotna ho ko me ne kotna e e wo atonsu no ma me mu fie ho na je se no mo aba bedane adofo mpacha mo te se empna oba ni ne mpna yetie ya mo da sore oh okay and the more de ana mene yet ho ye ho me ba ebu wa na maba afon kwanto na mabe ye aduane ebu wa so na madam komu ho ti ebu wa da me ntumi nko na menye aduane na ma frɛ no o menye aduane se yo ntubra na wa ohia me age aduane no de ko inti omo yesanka bebi omote no omo ba besi be yidan no so no ma sie no foforo eno ma me ka twene se wa han dan wo eyija inti senka be ya onkotena ho na mo mu fansie fio ena me se nim ma sam o ye ni nto ka se me mo me nkotena ho na unim so o ye ma sam pachane obi a woni ne tie da sore no obeda ye ma asem pachoye to aso no ka se wo betena ija ho ene ye day 2020 no before 2020 ye wa tonso na me ye adwuma wo me ton ye ton prepaid e wo kote ni na me ne still no nye adwuma afina na we wie university nti no nye adwuma no tifie mi ana na me koba san nti 2020 eno ma me ka say ne omo ba be say fie no nti onkotena ono ka say me ndin kan na menko tena ho na me pack me nyome ina na me koye even fie okra me koye ne light bi eni ho ti tenant bi o ono wo meter ni bi old meter no na me sense mpacho me ntumi nde sumusa ti me join no no si okay na me join no for the meantime na me hwa tenant se ne oye no bill ne ba o je me kase ni ade na me ko efiro na mpa ne cho se prepaid no e ka wo so ndo fa card na mame na mi ami tietche ne kakra
me kwat na tech konsum konya sports ejuma wo ho tech junction ameye ti sports ejuma de tips nya ade ti ayesa na month no so that time 2020 ni 300 me ba o month so kofi de ma me new na me de amano o de wakatua na bisi be ma ne nsem de amano we bi de entansi o so oba pa bagina katua no de aba bisi be ma nsem aha na de amano na me de amano okay me de man so so de me mbo bosia o me fambo me bono bosia me de be ma si okay say me no anti me ye adwuma for 1 year ni na me monthly pay ni na me de man full year ni nyina monko ma me 300 cedis times 12 full year ni nyina to aso me de man ni ye adwuma ni mu so na edan ni mu ho no akonye ni ho na otobo ansa na be escape me na wo de monthly salary mana wo ye there na survive it till next month because of tips ninti e wo be adwuma ni mu no ti na wo survive e wo sa tips ne so 3006 to aso na maybe sana dan for be a stuffing chest na then maybe sana say any wardrobe ni essa 2020 mu no so 1005 na me so okay menya 800 kofi je na fama wadan fo no no ondin kan ye akonwa mame onin kan ye akonwa mame na me 800 man no ko ma na dan fo no kasi I free before I me free kote prepaid one me ko edwuma na me ye prepaid edwuma no me ko edwuma buy no wait ko port TV ho me ko buy o say eja to TV ni mama na say na me so ade TV no na edigi ye na be de na esesa ti no so me ji me pay eno so na me je 35 sa kote ho na me je 35 me buy na me say uswe ko bi say TV na 35 so de je me so me je monthly pay no na me de man so nje LG flat screen o se nimpa ne se second hand into bed man 35 na me 35 no e man no so phone ko this TV number no ko de buy still na we ho into this kind man down for no onfanye nkonwa ni kan ma wo e no de koma no oye ma wa na oye konwa no me ya na me bisa konwa no na so waye no de bebre mi up to na me senka konwa no to aso free ho e na ye dey inti 2022 na madam fu be free trading e ba no ofre mi say o the phone e bre mi ti mi hia no e wota krade na me ngi sa phone sim na me koe o the phones o the mam kwa na ma o se ma me die wo me sister die wo me nya die na me so okay o mam phones iPad ba ko 8 plus tobo enioma wo nyonko no free Sweden e ba no de Sweden boga de bre wo na wo bobo so yi o ma o de iPad ba ko 8 plus ba ko 8 plus ne ye de iPhone 8 plus eno ba ko an iPhone 7 ena de iPhone 7 aha eno so an iPhone 6 and iPhone 6 enti phones ni nyina ya dodo sei 8 phones on twe iPad ba ko ena de ebio 8 plus na ndi anya phone enka ho bi me se phones dodo sei na so den boga de brel pacho na maka no ni nyina ya nwotwe 8 no iPad ne ka 8 ne ho ana enti ni nyina ya 8 8 plus ba ku wom mpacha 7 wom 6 wom 5C wom phones ni njiche mu no okay to aso na Sony Ericsson yam na flip one so e kan ano so ka ho mpacha ne e kan mani 8 no ai o kan Sony Ericsson na akai me first kuma se ha Sony Ericsson ba so foforo se wonam sa tam na akata fo no
omo de gye amanfo no oya o si frim for no into phone ben na we use o ka se Sony Ericsson o se fa Sony no na fa Ericsson ne mami o ka Sony Ericsson na ka me okay into kwaje ene ye dey me kwaje na me back to Kumasi. Okay. Te me buy no I say 3 days no ba me wo Eyija o. Na me chance kofi. Me ko share asu mesi. No phone so de ma me ni na iCloud so. Me nimu inteje na fa kone se bi o metumi ayi efri so mo yi fri so wia na se beton bia na metumi dia adia arrent me dan. Na me di sa phone ni na e ma no. Nwotwe ni na me de ni na ma no. Up to now, me send car phone. Up to now, me send car phone. Into 2022 October, and a rent never age. I want a besu. And a package no me win na me de call. Or mo busi if you wa atonsu. TV, me fan standing fan, bibia, fridge, me packing in on one pone on in a down for. Driver obey no many na packing no me de call. Or mo feel. Sada na ye pack ya kono. Oni ne girlfriend e baby. Oni hwan ne girlfriend ade sa time no oni wagya ya na se wo ho ase ye ni ho bisa intama me ntumi ankobi wa mama ankobi minka ne sa no ma me no papa yi na agene hobi o be pake edem ho nioma na nioma ne ye hwan nioma me nioma o betina afie ho na nioma a watumi ahozela toto mpacha ne ede nioma ne de nioma fridge TV standing fan and a ceiling fan. Oh, nyoma baby. Edemo nyoma. Eno abefa ko. Eno ye nyoma na odko ni. Se na me ni baby a meti for the sad time no. Into ode ko na chese won so wo kwa akotena he. Me kwata madam funche. Okay. So ode nyoma no kogu omu fie ho. Se me nya edan ni bia na makosisa efri ho. Okay. No first I nyoma na ko nti me nya edan ni bi na me kofa nyoma no. Me koy na TV ni fan no. Enim nyoma ni. TV ni fan ni na me fro kofi mpacho me be fan nyoma no TV ni fan no enim no so fan no de me ana me fire but TV ni de on fire na me se won fire ade nyoma one of the buy de na TV ni won fire TV no ewe hin no so no de hu ya ase ni buye fu no hange up na me catch o maame say nyoma ye de koy ni TV no me hu de mama tumi catch me an say I say me kita smartphone metumi akọ online me de agigi meni ni ade say every wo ma bosso maka na me catch up person pacho kofi oso no minti na bi mama ti me nyoma say na e wo no ho obo boss so kire papa no o phone wo twe ene TV ni fani na pesa minsan kana misika 4500 minsanka 4500 baako phone enwotwe TV fine ena ankonya stuffing chair o ka kire ne papa se wihia ena o ka de ena papa no say okay maka wate obe friend me de me nkofie na obe friend ne ba no no ne naka na me say okay na me koyi ti papa na mfrɛ me e wo ma na mami amaba pacho na wo kan ni akosisi o se an me friend no o de iPad na 8 plus na abre no eno kwana me ntime nje na me se de bi me phones na me de ma na nye ni ntime ntumi nje sa phones tu ni ma ni yeyi ntima nje na wo papa no na me de me koy inti me dia samane court sanka omun kwanje mi nyoma mfiri boy no ho mame but nimpa ne so obaje 550 cedis but that time na mi niska e wo me ho na nimpa ne ka say sa de me nko papa no ho na sa iPad ni 8 plus no me nko de na ye evidence na mi si okay me be fi ade chinye na me call papa no say mpa na cho me ba beje de kofi o de ma on iPad ni 8 plus me ba beje no so omutu fi omu bebi omote no nti wo de me nko no be hwehwe na ya me mbra na me mbeje na so be frɛ me na ma ba beje wan frɛ me mi ana me sign baaye me ba yo say o the phones no ama me
I'm see with the phones I'm mama say papa ne say or no the phones no ama wo abra me buy no say mutu ye no kai bebia wo de to ye ntime nko wo be frɛ me na ma babaji ma hwa wo mfrɛ na me amasan afaka aba asfrɛ me ba ya wo say me ma babaji enwoma no me ma babaji ehwe ma bɔ ne ba no abɔ papa no ma nti sa me kacha papa ne say asa me frɛ no phone so no me kacha ne say ono ni na busu na mo nka no kre na me hangi up if you want me to mo nka bi me yes ma ya say bi a o be frɛ me aka say bi a baji wonyoma na say baji ma ya me to obi anka enti waba ha say ye de na ma wo ma ba se mpamocho monje me nyoma ewo kofi weyi na ni na busu ni weyi na emfa mame me TV me fan me akonnwa me sika ene me phones me bibia emfa mame wanya broken heart ya na oboa ato edem Mbacho Devi wanya broken heart ote hwa o ka enioma bi de oni kofi aye atwam bi a na ma wakoma esheki enti ene yete saade ya amade ye woni hɔ a megye maade nye saa bi na eye o enye saa bi na eye mi nye nam so kratitu ameje me nyoma ye ni nua ba bebia me kotena ye wokotie no na ni nua ba net ote ho ti otu na osena nko de dan na ma na danfo 2000 but say ye me de o ma me 1005 me kotena ho nti o free dan mo ni ceiling fan oja ho ne curtains ene ni rubber okonsuo gum ni na oja ho nti dan no so ye so sanka metua na me kan say sisi me sikan na ewo brawe me dan nyiska na me die tua o se firon so ha no nti oba ho one bra bi ba efio okọ no wetu key no ekọ mini ho me kwa sorry Sunday me bae wabetu ni fan abeyi curtains abeyi rubber na makonsu egu we hwe nso na egu ne nuoma na oja ne wo ho no wabesesa na ade enti eno na hyew eno na eye me ya se me de wo bra ho wo de wo me ho de a wabefa ko enti nye broken heart na achew o te ho a wo kai kofi mpacho debi o ye sure mpacho debi de twato a ne kasa aye da bai I say this year edibe say fense be January February mu ho ti time a wo kokotena ayija ne de wa ma ho bio no oba ho no oba ho no ko no oba no ko enti time a wo hu say owo ge no still no da so rewo nse na ne ye wo ho ma ye me ko ne nchen wa to nsu me ko to oba wo ho ba still na me yimeni na yeti na wo pene pa on like me catch me say me ni no ayo ne kasa o say e me nya say me be sese mema kumase na mabana me say me se be man se be ma we a de waye no me fa nche no monti o we ye mfante maame afutu a ode ma ne ba o ba santimam eye mate enti wanya broken heart mpacho debi unyai mpacho debi eni ejama ne nkai facha no ana me kasa me tumi dia che no but de ni nwa ne ye no sa me de che no be ombe hu se mejimi but me njimi ye na wan so wonya sure odoma wo jimi mpacho debi odo anyimi wo o kan ni say ge bi ti hotie o say me kwaji makatua 3.5 nam dia besi be ma nensem me kwaji 3 million dia nam dia besi be ma nensem ge bi ti wo ka say ge wajimi papa onyonku bi anka sa bi ankyere oda me nya dan phobia me no bi ending kom okay nyese e ya ateni na me do na guess ya mo yesa anso nyese mo ajimi say be wo boa be ma eye te say die sese doctor hepa se oho kyerew wa abrabom na unya oba sebe obeye na dwuma ono ne die yi na me de ka asem o mintie kra kyena no asem na okase obeboa wo a taku ana asempo a emfasa oba krose wajimi nyejimi memfa obi sebe sanie opese
obre ne ho asema wo ode ne ho ma wo one wotena mfa ne se wagimi na wo fa ne saa wanhwe ya edi nsempii ne beba okay enti se ye ya ye kasa idie ne da mo neoma phones ya I for idie bi wom ene iPad ni sika 4,500 ni nkonwa stuffing chair yibi enom ne de keke ka ho oje e de free scratch ne ho ekokoba se scratch ne se mimi okasa obedai me ya chama oye adwuma ben sisi ya boy no sisi ade mini me adwuma oye owie ya no wanya adwuma wo hu se wonya adwuma ye yansa na ono ne gya ya na no ye adwuma pizza man wajai oye bibi no ye pamo no ho onya adwuma no na wone ne ntem te ogya wo anase na wone ne onya adwuma nyina na ne wo ho onya adwuma na na ye wo ho but afa de mi nim ase ye wo ho ase ye ni ho bi star obi sa no na ade te wo na oba one be mate na wahu se be ma no wo ge wo ho kire wa wutu afri ba bi ode ma wo kotena ye kura no ode oba a wo se eye ne mpena ne bai no ombe yi wo neoma e de ko no ni fie ho okwa ho utumi kokoto oba ni nyina na ada so ne te adai na me kana me mpese meye memasem ase meni we beja kofa foforo beja yosen kofa na me mpese meye bibisa na mpese obe bibisa okokon wo ni fie hoda ase enumre da ko bi because no ba she won o say e ma min re no obi ada e wo ho obi aye dey ada ho o ka kire mi na mi so obi ada mpese mi hu nipa kura wada no tina mene na epresso wo enimu wa e corridor no mu ho mene na epresso corridor no mu wa na me de wa ma menwe no ba ni free day mu ho opie e wa tonsu na me de mbasin eko me ba tek bia na ba ye bio se na otetek sesei ye tu afri ho na onsan kwotena ne nchen bio na emumu no yoma na ye de koye menene yewo na odini nyoma begu eyija hobi ti one Sunday mi wo no bae part sesi a ye de me koswami into se minye bebi obebe mi lori fe na ade ni ntinto akonya dan wo swami to peso okotena ho tini nyoma no wa hase no peso obeyina odeko swami na si okay but na nya swami na wo nso na okọ atonso esla wo na okọ akotena intro no betwa me se okotena swami wo ti na de mbusa onu nyima no me se sesei wo free take ho uni baabi a wo ko but ahyase no okokotena ne nkyɛn saa ta ma no nya onwe woda no ope wawe wo se wo ne obetena wandi o ma obetena ne nkyɛn adenti na second ne de wa mo ankotena ne nkyɛn na emum oneoma no obesesa ye de koy okache ne bisuan fo se edan bi wo atonsu ankoma me nkotena ho but se ne bisuan fo na ampene amo o manfa eho na opesa me kotena no amfa me man kotena ho tena me no shimbia me ni bebi a me kotena krache no da so do no patcho debi oba de awura ya ote wo nkyɛn wo ka no akra me kai nanim de na de ka no akra me kai ne se anano obaye nkyɛn ha obaye wase na asɛm tintini tietie nyina ne se ofiri mfantema mu na baye obesa ne sister nyame ncha de wohia wowura bi ma wowura ne de pa asɛm to ne trim opene so ma no capture ai ne tia watwa mu capture no ai nyame adom wowura ne gye ne foforo ne de na ye kama ama ode ne kwotena ne fie ba bia na o maame mo asifie okwotena ho ampa sabe de na odo okoso pa afi na ensem bi kokoso afi de koba ya ne se omu be siesie fie ho enti o maame so wo dan bi e wo ba bi foforo enti omu ntu na omu nkwotena ho ampa wo mu tuye na omu koye na wo se o ho no wo ha ase enya adwuma ye no na otu susu na ode ma ono ne mpana no se omfa nto edamu nkonya omfa nye
ampa oye edema no ni ti a watwa mu no edrubre bi na ewo se ba bi a wote no wotufiri ho enti wo ha na ono ne mpena no esa ne ono nso mpena na je se mpena na je se nka mpena mu kuratwen na awurai dia wose won dia o ma me tu no fo se mo onye me masem enti se ba ko na wafa no so ohun se wo mpena nan kura no a enha no enti wono ne mpena no bai ebesesa anyway eni wono ne mpena mpena no ne mpena no ebesesa mpena pani eni ema no so omudi kogu baabi ensan se na ba ema ne mpena ka ho nti no awurai ya ntimi anko baabi kura omudi ne ema no ekogu oni bi enti mpena no ene ne mpena no ena de koye ni ti a watwa mu no edrubre bi ema ne sister bi a ne mpena ne sister na omote baabi na wose wo mutuo enti wo ya ne se da bi wo musika wo mti sa ne te de a wo mo ebedane ama obi enti wo mo dane ma awurai o kire se na nka wose se nya wono a wo ye ne nua be ma mpena de a nka na obeji 2000 na we de esan se wo ye ne nua be ma mpena nti no obeji ne 1005 ema onya mu 1002 nka ne de 12 million ema ne mpena ne maame eye na doye eso ne so 3 million enka ne de no ema ne ye 15 en ode ma na kuma no na wo say ebire bi ne yonko bi efira kwantu mu bai en wo brand ne phones ema kuma ko nwotwe ya na iPad ne hwan ne din ne de mi ndime mobo hwan 4 hwan 3 hwan 6 ni nyina bi wo mu iPhone 4 no iPhone ha wo mu abi hunu eye ma ko nwotwe en wo de bai enti wo de bai na eja wo ba opekunu ode ko ma ne mpenan se eniema amenya nie eno so obi wo ho agye ye ho adwuma kakra na ye tonton eni ade afi phone so odi eyo hwep afi de je asa wo mo ho asa wo mu ni ho aye nwanwan ni ti a watwa mu no ba bia wote no ani sister ne dan no ebre bi du se efiewuru ane so wagi sika chale sika niema ya bedu ho ni me sika bedu fama me na me fa ntua na me ho ntome wose da ema ani sister no a wote ne dan bufu yi obetu ne fine ne ade lock gate ne kura ene wose da bi sika bi nche sika bi se me wu nua be ma me niema sei won ho na ye ya ne je se wa mfa wa betutu dia ene me so be kwan bia me fa so bia me so meje me niema na no kire mu se na se be ma eno so o de iPad no ba ko ena phone ba ko e ko ma na se no na no de ko ma na se no eduru se wo kwaje no na se ni su one day one twen krache no ye we mpena no ena de akoma ne papa aha okay e bra eduru se wo mo okwaje no oba ne kwaje no na papa ne se wonhunu wo mu tuntu wo mo hwehwe ne ma bi afa de ebre ne so no wasa afre na wo se ada na ba ho me de ma o se papa di asem na wo gen obeka papa ne se wo de ma no no se papa me ba ye wo se ni wo hwehwe wo be hunu wo mu tumu de mo ne ma afa ye dai wo se me se me de ama wo da wo nka ne kure enti wo ma awura ne se sa asem ne so e se ne pa enti ne phones eni ne sika akodi ne mpena no no oje eni de akodi ne mpena papa ho nyina oje na ade eno ana ehia no eno wode beda ya akra awura osika sai na wo capture ho Pacho 4500 osi ni deeper de say Kofiapia ana capture Kofiapia inti capture wo 4500 then ade ebio and phones 8 oh phones 8 Pachai phones 8 and ade ebio stuffing chair and a TV and a fan TV fine and a stuffing chair Pachai ni nyina wo krache ne ho sa asem we ya wo kan ne papa no nim hu bi Pachai onim hu bi Pachai makachre no wakachre no phone wo call papa ne ho no papa ne kan de na kire ho me koya me se me kwakoji phone de wo no ho no na say odiam like me nko omutu fie de mu ho nti me nko na obehwehwe na obefrɛ me se me mbeji me hwɛ ya na onfrɛ me na me se mba se mpacho wo say obefrɛ mba wo onfrɛ me nti ma besa me ba beji phone me ba ya papa ne se odi ama me wan so mfa we ma to so odi ama me si sabre ya ye ka say nyina papa ne so odi ama ye frɛ papa ne say capture papa de say unim capture papa de opa nyina kwa aba bra wanim kakra mame
Uni mawura ya otiwe. Menino. Aha, bra wanim. Odi afansa gu we ne sokra sei. Aha, na kasa ha. Menino. Unim no kwan be so panyin. Menino se Ya ade ni ye man kakra mame. Unim ne sa oba. Se adiusi ni ye. Na fidi. O kira wonsem mu. Na se fidi onu na Ewura no tobo me pa chawo. Se si asem ya ye kan. Wo as eja. Udi apiem. Enti oba kwa wi phones. En wodi bia brew ena won so wagye ena watena so abaya na hu se phones ni bi meba tobo me wo de base ya me de wosoma abaya na hu se phones ni bi wo ho waba ho be ka kire o ma wo kire se phone kura no krachi ni di bi brew afedi e fama me a adane asem foforo wasem a wo ka meba tobo wasem a wo ka ne se wo de ama abaya se wo fa ma me wo so wo de ama no Bacha wuni mawura wo kwan ben so. Ni se. Meba. Kufia pia. Ana oneno me kra kufia pia na minim se o girl. Me handan. Me handan se me kotradan man kotradan. Ana mka chen se o musisi ufie na mka chen me ban se ontu no kufio. Onko kotradan na mitim. Ana man kotram ti kotram be almost be 1 month some 2 weeks. Ana me ko na mko hu awre. E wo dem. Okay mankasa na de mi ko mi san free ko baby amiti tim ko baby amiti no obai ku fiapia no bai na muzanse kufi na mi ko fi ko to girl bi na girl no free e dem girl no free no so da girl me hu na menene ti hon ti o mu tra dan be so almost 2 years some 6 months no yesu dan mi sikasa ti daro aji na die to je na die no na ja beka chiram ana ogeri sorry na musisa munema minimba bikwani onura modify to na etwene mpra enti se phone no mi wo na geri edi phone bremi enye kufia pia na di mami geri ya na di bremi ana obeji di koi ana sand ba odi na mni fi to di mami odi brel se fire day aha de man di ba en se setam no ne odi kofi ku se ni phone wo kofi ho ni phone akodi boy ni ho di boy no fa ni phone man na nye ni nyina ni no de buy fi to bi fi na o de brem se menye na me fa no min kan kire no fa dia kan nye den e me ka hu enti we nu kofi na de koma abaye ya na meba kofi na de koma abaye e na abaye de bre wo se enye ni nyina no enti kofi mfa de aka nka ko ana ja meji ye no e di be some mfa se be 1 month some 2 weeks na o buy sa beji ye na de me ko adwuma timkoduma ba en baby no de beja min kola no e won maya mienu ho nam dia beja o de beja o mu se phone o mu fantu ho timba na breast no ka chem se da afia adi phone na ba se fatu ho nam sim nam di phone tu ti wo mu na ba ye se o beji sometimes na dan edem no na o so be twa hotas no mo ye yi ho ne ma nyina di ko ma bi dem nam ka cheso oki se o di ba ye no e ho a o de ma me hwehwe me hu aseti bia me do ade be bro ti wo ma na ofre mi na mka che se afia phone de mi ka se me di ma wo no me di ma wo wan san family mi biem asema gari be ka che se mi ko hwini pa se wonim se mi ya ko hwini ana ma fan phone na so oh sa wa no akati phone ndi lucky ye yi ndem ho nyem na phone she ma mi re enyem didi matem nintinu on frɛ me biem me hunu biem pepem enne beyam de be hunu hei so na so de ade brɛ me na wo sabi twon kontu po sɛ ai me ba ko fia pia na de brɛ me a me enye ko fia pia na de phone si brɛ me ka bibia sɛ enye ko fia pia na de phone brɛ me won kwara wo no fia de ba ye brɛ nkola no wo sɛ wo mo nye mfa nto ho ento ho enye kufia pia na de bremi wo kala ya na de bremi first wa wona de bremi ana abaji na asan de bae minni ho kra na de bare nkola na wabusa kofia pia ejei se abaya no se phones no nya ni nyina nie enti wo je ne phones ani je mafra kofia pia ni busa no se kofi setam kra no gari wo ono ni mienu nyina no ho na mka cheze kofi girl nsi nya ni phone ni tis phone kwa wo ho fabra na me fa ma no
ɛna ɔka adeɛ me yiri wɔ hɔ me ba me yiri wɔ hɔ me ma ni nyina wɔ hɔ ana ko fisi wɔn deɛ oni fun bia o ma na ne fun a wɔn hɔ ani na ɔde brɛ no ana mo bi di fun atu hɔ abɛpem na mo fra me amede abɛ ko fisa fun na ɛwɔ ne hɔ ani fun a wɔn hɔ ani wɔ te hɔ bi ɔno wɔ kanya ɔba ne wɔ hɔ bi me yiri wɔ hɔ me ma nyina wɔ hɔ check police station ɛhɔ na mti ɛhɔ na ɔbɛka no ana fun yi da hɔ nti fun yi da hɔ me nam so di matem no nti no me mfa me sɛ nkan also odi watam sɛ odi matem ka kyerɛ me yɛ kohwini me sɛ me nka no korɛ paa nti ɔkasa no ana ɔkate fon ɛfiri ɔbusan sɛ ɛwɔ ho me da saa brɛ na deɛ de baa yɛ sɛ wo se wo de phone ne ma no ɛna ɔse wamfa ama no ɛna ɔbɛfrɛ wo ka kyerɛ sɛ woyɛ kohwini saa woyɛ die ni ɔpanyi mani me yɛ santini pio paa woyɛ santini me yɛ santini pio awura woyɛ die ni patro hɛ fantini okay language barrier bi aba ha monje phone ni ma me na me hwa adeɛ barrier bi aba ha adofo momoa me akuapim ni betumi aka kyerɛ obi sɛ me paw chelse oyɛ abia sɛ akuapim ni no ɔka sa asɛm ne kyerɛ na ɛyɛ asɛm ba obi ɔtenkyɛn ɔde me pa akyɛw na koraa ba hɔ no ɔbɛka kyerɛ ne sɛ o ɛyɛ agorɔ muntie deɛ meka ne ye muntie ne ye mfantefoɔ use the word akohwie ɛwɔ kwan bi so sɛ me yɛ santini bɛma mɛka kyerɛ gyataba sɛ o di ntorɔ wasɛm a wo kan ɛnyɛ no korɛ saa asɛm wɔ yɛ ama kan sɛ fantini ka saa asɛm ya de akyerɛ gyataba ɔbɛka ne sɛn language barrier no aha membusa o language barrier na aba no ɛno ne asɛm bi wɔ hɔ a deɛ me te wɔ me kasɛm me de bɛka ɛne deɛ wo a onya me ho ni onso de bɛte aseɛ ɛno ne saa asɛm wɔ yi enti abaayɛ papa panyin ɔte ha yi na wabɛbie wano na wadidi nipa a obɛtumi awo watem okay so phone no mienu ɛna ɛwɔ manim ha baako yɛ iPad ɛno nie mepam kyɛw for the viewers examination enie ɛna ɛkyerɛ nie ɔhwɛ a phone no hyɛ baabi paa we nyɛ usable sɛ bi a yɛ use anaa biribi anaa yɛ use nso deɛ anaa bi ani na ne ani no ɛno nie ɛna phone we no nso ɛyɛ phone bɛn mo a muti a munim phones mu no mahu sɛ apra yaka ho ne bi da kyerɛ iPhone ya kyerɛ 7 plus we no okay kofi sɛ yɛ 7 plus ɛno nso nie ɛno nso baako ɛno nso nie ɛno nso wohwɛ ho na otumi hu sɛ nneɔma wɔ akeka kakyire is either sɛ baabi a ne yɛde ahyɛ no yɛmfa yɛnsa nka anaasɛ yɛyusu a na yɛninini phones no mmienu ɛno no abaayɛ yi sɛ ne iPad keypass ɛne iPhone different saa nwɔtwe ɛna ɛwɔ kofi capture hɔ sisi a kofi apia ɔwɔ hen good meba meyeza asɛm bɛba da bidwumadie no asoguso a wutie ɛna wia yi ɔhwɛ yɛn live ansa na yɛbɛkɔ no nkɔmɔ a na yɛbɔ ɛyɛ kofi apia ababaawa a ɔde no ba yɛnim ha na ɔkyerɛ sɛ phone ne iPad ɛwɔ papa ne hɔ krakye no ɛgyeeɛ no ɛna ɔde kɔmaa papa no papa no nso phone ne nie iPad ne nie na kofi apia wei kyerɛ sɛ awura yi kyerɛ sɛ yaa no nwɔtwe ɛna wɔ apia ne hɔ enti sɛ iPad nie na phone baako ni a kyerɛ sɛ aka maako nsia uyi no to nkyɛne a ne sika 4,545 million ɛna wɔ krakye de hɔ ne TV wɔ de hɔ ne fine wɔ de hɔ
ne stuffing chairs enso wode ho opanyini wada mawo kofia pia we ni kofia pia de nyam na tie timi nkyere ba bi ko eya oba no ye frɛ wi a ye ne udi nkita hui oni kofia pia kasai ye frɛ wa ye ne udi nkita hui oni kofia pia kasai me friend number enko ntimi nkyere ba bi ko so wo ha ntimi nkyere oye wa oba acho dawi nya oba me yireba oyereba sa tuni ni so tumi sa na dia na wo ba oyere ka kire wo fa ho se ye frɛ wi wo de to wo yire nim oyere nso nya no ana wo no nso anya no o fra mi no me ne me yire nkasai emphasize me because papa yi frɛ me fie na ma me ni ho nti na me ba ye no obusam se me yire na oje me yire number nti so wa frɛ ne dia mintimi kire wan kasa de wo no yire ni nkomo emphasize me jata ba ko fia pia we ana e frɛ na won fa ono anso na hye ne asemi ba ye nim ha no yeah mo frɛ ko fia pia e ma ne hye ne ye frɛ no ono de hye ne se ne won ko adwuma ene obetumi ne papa aba ene me pa cho de o ka kire ye na ye ka tinya bote opanyini wo ye ko fia pia unye kofia pia de kofia pia ne ka ye no wo ka no enti se unye kofia pia kwa no tu mesra wo o frɛ kofia pia no se de yi o se ene onko adwuma one ne papa because dey ne edi kan friend beginning no ene na adi nkomo e free ho ne friend na on fa biem enti opanyi bi e wo campus ye frɛ papa yi no wo ne nkyɛn ena oje phone no ne kasa ye na ye nimu no enti o ye se woni papa yi kasa de besi bia no e betene nka ti akire na papa ne frɛ ye se one o makasa de nya nto boase de bia papa ne beba na ye ne na din komo ne si okay emu na edru ho a ye frɛ kofia pia se papa no na afrɛ no ye nim no campus no no je phone ne ye kasa ye no e na afrɛ no kanye san ko mfa ye ko na wo adwuma mu ye mfa nhye ene Friday one ne papa e beba na de e wo ho no ya tena se aka na wontumi nkyiremu wo phone so enkyire yen na oba ha de wombia no no beka ho asem enti nkyiremu a ewo ewura ya asemi ho de kofia pia na mfa ntodwa there be wanka mu bia nkyire momfa kofia pia nto so na menhwe kofia pia nim abaye oso okoko bo ya ye bone wo yi table so bo ni bi prayers wo so kokore ni bi ewo campus ena kofia pia no ye student ewo campus wo ame Krobea so apoyi mo ena oba be hu no sabre na ne boss bi atwede de ti ogina ba bi arehwo na obehye ni nkran se ye penipa ama o ma hye sa table so bo ni mu bi enti bra be ka ba ko ho ne mo ena okoka ho ena o se ne pe je ne number nti akire ye ansa na o be start outing ena o mkoye outing no an kakra fantini aba ya akoto odum ena akwa akudi ni se awura wo ekwan be so na fa ya 4500 kudi krat ne ho kana mintie acho na me ye adwuma wo tek me yes boss adwuma me de month bo so me bia sike bia na me de ama no me ji bia na me de ama no me ji bia na me de ama now the man so on fanya day me de man say like on fanto no o say obobo sa sika no bosia o de ye omo dan ni nti so mo ye dan ni we no mo de ma hanya no de sa sika no ama me ntu ke kabo mu ni dru 4500 fun we wo de kwa akoma papa ne so ana senso me fa fun ma papa no na ye de na fun kudi papa de ho ne bane na de bre no papa won kan no kre afia kan no kre won kan no okay so si papa me say wono afia na de bre mi so si nye sa do fi ya meye because wo afia na de phone bre mi wo fie wo na de phone bre mi wo fie nye ko fia pia na de phone bre mi wo na de phone bre mi ana abaji ye wo mu san say okay nye on ba ye don abaji ye no ko ya san de ba ye o de phone o ko je ne mpredo do say ni free papa yo o de phone bia woni ho he me nko no ko ji me ko ya o ka cha me say he afia hwe ye no hwe ya hu do nyame obewu na de obetna se very good no cross that be said tobo
kasa okay e radio so tie me se wa hwe ya ubenya asem tobo che ube wu ne san twe san empra do say na ade phone akoma papa we phone bia nkoma no ne bana na mede me phone si na mede man say I kada so intimi ni mani so onfa nkono nko yimfri so na say betumi atom bia na ya atom papa we me fa phone bia ma no enti ayede na phone so ekudi papa yi papa no me ko no ho say kofi apia me phone so no ho ene me nyoma wo no ho na so wati obefre no na kasa na waje me nyoma ama me na me koe na me sign ba bia na say kofi apia ba no phones de ode bre ni ye we ene ba ku we na oyi di kire me na me se phone sam de man na ni intime nje na me ja okoe papa we me fa phone bia emma no won ko je phone free ni ho ma won fa nko ja ne mama se on emma ne nyento on fa mo papa me phone emma no ensan ko je phone bia free no ho eyeda na wo te se phone we wo papa ne ho me ko no ho some catch when say on kan chana ban say me nyoma boni ho bia amfa mame me phones eni makonwa ne misike bia wono bia meje na say me nko no be frɛ no na akasa tim san ko no ho say so wa frɛ ko fia pia me pemu moe na so frɛ no o the phone we nyoma tu we na o the brain no na me say me phone si na nya ni ntimenji sana o ka kire sana me ka kire nsa menji enti brebe na akọ obi o se nka wo kwa akọje o ka kire o sa afra ne nyoma this way na me call se me kwa akọje phones no eno ode ma ho wan fa ma me eno o ka ade en kire o se o mu tu free o mu ho no bebi o mote no nti ohun bebi o de atu nti me nko o be frɛ me na ma ba beji me call wan frɛ me na me am sign for car e ba no ho se me ba beji phone no se phone o de ama me na me so fa phone bia ma me na me ja no ho call onka ho asem me kan ho asem be me friend no enka ho hwe bia nkire no biem metio penny so si this year ya musa say ye tambe na odi phone e ma me hwan de ma ono si phone ba me on this year ye me bo na se no ka o de man no piti mu fa se mu record mu piti oso o ma wo ho se o ba beje phone ebra o ba ye na wo ka kire ne se wei anyway na Kofi Apia e de abrew thank you busa say anam si busa say o ka o ba me ho so beji wa busa no o te won che o ka so o ba me ho beji phone e ya be o ko papa e ho se wo koje phone ne yi abe this year musa say this year wo hu me musa ne say this year me fifre January e ba wo hu me hu me e wo fie me fie ele wo ma na wo yire me wo ba me fie fo e bedi mo masa e fo e bedi mo atwam 2 years papa won kan kro won kan kro ba ko say wo de kika ana wo de wo ma no so wa kegu wo ma so mi say ai say ana say me de fo be na me akoja wo mba fo be na me akoja wo mba okay wo de kika ko so fa phone ko ja me ba o me ana ba mo wa ye ni ana wo de wo ba ji phone no na me say obanyi enti asemi ba wanim no Kofi Apia ankasa de unini ni nkomo bie wumfa oni awura yi ntem bie Kofi no de me friend kra me nya no awura ya be ka kire wo da se ne phone maako wotwe e wo Kofi Apia me ti kra da se o ma nyam tre ma me kasa wo ba ye no si o phone wo Kofi ho wan ka kire se phone se ye 10 ye 30 ye 21 ka kire me wo no o ka kire o se de 45 million wo Kofi ho masa me skasem me ti wo oba oni ma ni mami ana oba oni bonkom na TV ne TV fine ne onu si ni TV wa kachem se o di TV am body fa me na me busa wo minim ho baba masa TV o fine minim ho baba okay woni mumusa se wa ka TV asema kire abaya wo dia na ya wo phones ni ntia de ma Kofi Apia no de ma on plan se na nkonko ye ndey I cried that so I cried that so into onkoyi free so okay iPad ye kita me adofo Apple de ni bia na iPad we no utumi hu free ne nkyɛn se nhwe hɔ a ye bie so because utumi hu no ase no edge no se screen na nkasa no eso abie eno ye iPad no ɛdeɛ ɛna ohwɛ iPhone no Kofi usi ya de phone kra o si iPhone say 7 plus
o hwe 7 plus ne nso a se ehye baabi ene yakoyi ena yede apie enti se yeden enioma bibiri wo ho a yabie so okay ba ni nyina no ya try se yebeso ani emu bia nso oba ade chia me wa na mana busa de opeso busa na ene afei capture kofiapia ni mfonyini nie pomfa ne ntoso no oba ade ehu nanim audio capture over capture over Facebook re so a krachi wei o sheja taba bosse ono na no asem se one ne papa beba ha enefia dai dru ya one ne papa ama ne papa nko na aba se ne ba ne kura wonte ne nka ofre no a wonfa na mom iPad ene iPhone 7 ye wone ho no ene ode aba capture no onie adio oba sika yini o osani capture abaya capture ni Bacha. one ne twempran fie sai Almost 5 years. sesi a owe Bacha menim baby o. otehin Menim baby o. opanyini oba ne tehin So ti atonsu sesi a unim se oye adwuma ben Tese menim adwuma o sesi. opanyini oba ne adwuma we no oye adwuma de first no adwuma na sesi we ya dia mentimi chere okay na owura are na wu twa ye ntro capture asem beba da bi adwuma kure ye ntwa ye ntro you don't twa ntro twa nye ha ntro twa nye o she ye bosa wo beba fiada no papa beba na dru fiada na wo kura se wo papa kura se wonte wonka enti wo de na person wo de wadwen na nam a udididi ma ho ana hwea wo ta ye sa de oba beba odua ku o oba japade no se bi nka wo be ma wo wiase da wo be ka so nko ane be ma oba de no eye bosom eye wowo se kawa ubenu ho na wo ye kan ni say no wo na ye kan bi kura ma no wo mum na wo say ye ho tose je so ye be ma wo ma wo betie nka se gan ni o ma wo ho de wo jitum se ne phone wo ho wo jitum se na konwa ni TV ne fine wo ho mempe be ma na brantia se bi wasi so a wonwene wa bra bo ho mpa so dwe mfa mo bra na de wa ye ho se da bia o pe violence na violence for the crisis ya kra no he fa no mo deda na wo wa hwe ya oba bi beka wo ne kawa ubi sue nyansa wa abrabom ge ye ni aye beboa na makwan bia so no wa peni bi na ma akawo sese a wo mpa asomdue ye be mena kawo o ka kire jata ba se no papa be ba na je so papa kura nte wonka na nka wo akwala sa asem waba na nka wo ani die kura se ubu papa nka ba ye ya papa ko ho krache na ono frɛ yes wonim jata bai na wagigina ma papa kura ba ya ne kasa ye no nka ntem nipa be sa frɛ no bie kura ye papa no isa wanya papa pa dumu no papa oba no omu obi mpe papa mpe de ba omu onko bua nko afrew pe de wo ka kire sa wonte ne nka kire sa oba no omu oi ne hon sama start pie obi so onim no kai sa adwuma ho ya no ha owura asamu mpeni po hon sama otweba na betwe nso aba bedru eya odi ameba na ho ato teneni twiri mama sisi a me ba cha me wo 4 bedroom house a me ton me wo 4 bedroom house a me ton 2 bedroom apartment bi a self contain
2 bedroom nie self contain another 2 bedroom so nie self contain say ye ya me ne wo ka say efie no ewo Kumase Krodua ye mu na Kumase hana efie ne wo no ewo atimatim domi ebe good found odofo say wani ada ho papa say eye ya abayo ani fa so odi sika ne ma akwana na 950 million a say 95,000 Ghana cedi nemrem pa ukofa no ani na akwaye di sika no kwa sika we ukoji bi pe unya ji bi pe wa say case no uji kitu e kura wa say case nti ka wo say court e na wo say eko wo say court na eko na de baby ebesi bia nso ye de bebro ye de update ni bebro na abrante na ono so agi obi phone a waji wo say one na twimprent waji ono so nya obi wanya abrante bi pa ma wodi phones abrew a che so fi abro kireba wantumi antena ho din antwen ne na antena obi hwe akoma pa wodi phones ni ade ebrew wantumi ne na antena ama woni abrante akotwempena mane saa awaye no bebo ana wenso akwa enso agigi phones ya aton de ewu saa phones akosesa ba nyina ye bola nye papa obi phones asese ne kese wakosesa ba menua ahomete pa emayo an mi hu ebu ha omadwemu na hokra wanya obi wanya obi a ono send phone send sika ma oni ade na wontunya ntena wantwe no onia ya menkasa bi ye message say obe subscribe na wa share na amaya hoden ye de more videos abro na me ka chew say o say online marketing Copland o pese o tade o pese o ton a ko app store no so ana say ko Google no so app no so na ko download o de o ba bia be ko nya Google bo Copland e be ba bia be ko bia o internet o bo pe e be pie ma wa download na why den o so wa o bia be ton anu wa ton se o bibi nso abeto a e bo ne e wo form e wo sa app no so Copland no so e price no wo form papa ko ho na kokohe na kokoto adia na se o adia abeto no wa ton yen ka sanche mo subscribe na mo share ye be share mo na entumi ma ya ho de ne fa more videos emro.